le sauninga o le leo tai au. O upu o le whaamtalanga le pātiwiako iopu, whamai o aso e ia tiau le ola, e iopu ngai isu fo'i le mana waola le atua. O loo whaamanatu pia maumai a te i tātou e ala i le fionga le tua, o le mea lofa o le ola, ma le o ke sene a le atua, tali tonu ua mawhai ona ma leifua mai ai, i le soifua manuia ma le soifua maua, i le au ma le tausinga a le atua, le a fo'i wa tātou toi fesila whai ai i manu ai le o mala. Ona a vea leo lo leo, e fia e wha whairoa ia ma wha tā lofa atu fo'i i le nei tae au, i le mamalu o le ekalesia ma le aupa ia le atua, wha whairoa i atu i lausunga Pastor Willy Papu ma le whalitua ia tiana, wha whairoa i atu fo'i i le autustusi i lausunga Maspau ma le whalitua, ai mais fo'i le susu i sunga a le te oloa, Pastor Tanwasa, ai maisi fo'i o le whalitua. E le whaangaloina ma tā ngā luenga e fia o le ngā luenga asfitu sa mua tutu atasi. I le tauina o le taua, ma le aveina o le upumoni ma le tala le lei, whaafeiro i atu i le nei tae au. I le whaangaloina o wō ma paanga o ainga, o loo whaapeo na tātou mafuta pea, tātou sa ili i le atua i ala i ana fionga ma sauninga ma tāpua inga. Pamnia le atua i le nei tae au, a ua iaise au whaipese, e langina le vi inga, e tatala ina ai le sauninga, whaatai.
Saulo le upo moni. O le a o saunia le tātou te talo. Lo mātou te mai o lo fio me le langi. E vi ia ma whaafitai oi le nei tai au fau. Ua e whaupopo le nei aso, i aso whaitawina o lo mātou ola. O na mātou le ngungu lea le tua i le ala whai mai, ua mātou ala whai mai i le manuia, ma le soifua maua. Mātou i vi i lea ma mātou whaafitai oi lo mātou tua. Wa oe sa tausi sa e pui pui sa e malutia lo mātou ola. A o tō wha ma malo lolo no ui le pongi sa o no watu. Mātou le ngungu le nei tai au. Ai wha fo i atu la mātou whaafitai ma si i tia atu la mātou taulanga. O le vi inga i lunga o lau fio. Ia vi ia i pea lo lava suafa. Si tia lau mea whai ngā luenga vai ma le whaatau vai o au wha o ngā mai e ala le mana. O lau fio e mawhai ai o na mātou whaalongo. Mawhai ai o na oina i mātou ma whaatauina upo o lau fionga. Ina ia mātou popoto, sili, o na mātou wola i e usius ta iatu ia te oi. O no Iesua mātou wole ma te talo tuai nei. Amen. O le tātou leo leo tae ao i le aso valu le masina o se te malua afe lua sifuru. O le autua le vai aso ia wha maoni ia unga luenga. A le mau autu la o le aso le nei. Maua i le whaalinga o lomta upo e lua whai upo e sifuru. Aua lava i te fefe i mea o le a e ti ngai. Whauta o le atu ina atu ni o outou e le ti apolo i le whale pui pui. Ina ia tofo ina i outou e poanga fulu fo i e pua ngā ti ai outou. Ia e wha maoni se i o le oti. Ona o avatu ai lea ia te oe o le pale o le ola. A o le autu o le tātou leo taia. Ua wha autu ina ia e wha maoni se i o le oti. O le tusi o whaalinga o lona ta upo e lua man whaalinga o lona ta upo e tolu. O le tusi a Yesu Keriso e avatu e kale si e fitu i asia. A o la sanga i e fitu o le kale sia le tua na whaavaina Yesu ma le au apostolo. Po o la sanga ia na ui mai ai le kale sia le tua. O le whaalinga e lua o lona whai upo e valu i le whai upo e spumatasi. O le fe au whapitoa mo le kalesia i Semrana. O Semrana o le kalesia lona lua. I le tala whaasol pito po o la sanga. Po le la sanga lona lua o le kalesia. O le history o le kalesia le tua. A e malama i le tala whaasol pito o le kalesia. Ona e malama lea. I le mea na ui mai ai le upumoni a le tua. O le mafuanga lea ua tele ai a ua onga se ua o mai lava i le taimi nei i tutono o le kalesia le tua. Mai o la sanga fo i nama mea sa ui mai ai le kalesia ma a ua onga se ua onga na ua tele na whai mata ai e tangata o na talia le upumoni. O le kalesia mua o le kalesia Efeso mai le ti ai tolu tasi se i o le ti ai se lau. O lo nata i tusi o whaalinga o lon ta upoiono o le solo whanua sina. Po o le ata o le kalesia ma le kalesia sa whaavaina i lunga o le tuspa ia ua na o le tuspa ia lava. E whamatala la i le tusi lea o whaalinga, i le tusi o loo tusi natu, i le kalesia Efeso whamai, o loo manu malo, o le a manu malo pia ia, o le kalesia manu malo, sa mama, sa sina,
Awa sa le aini a o onga po oni mea whaapau sa o mai tono le kalesia. A ina wa mawai Efeso ma le kalesia ma o le lasanga lona lua o le kalesia i se murana. Mai le ti ai se lau se ia pa ia le ti ai tol se lau se fumane tolu. O lo nata lai le tusi o whaalinga o lon ta upoiono. O le solo whanua mu. Lea ua suia mai i le sina. Solo whanua pae. Ma ua suia le lasanga o le kalesia. Ua mu le kalesia. O le winga o le ingoa semurana. O le muro po le manongi le lei. Pe ona ufai atu mai le solfanua sina i le solfanua mumu. Ua sui le lasanga o le kalesia. Ua ofi mai o onga sise. Ua amata i fo i ona ui le kalesia le tua i sauanga. Aolona taua i le feau a le atua i le tai aole nei sa iai tangata wha maoni o le atua. O tangata sa la tau tau fi mawina le upumoni. O leo mwhai no o mai a te oe mau i le tai aole nei. Ua tātou mawai le fionga le atua. Ma o le upumoni le nā. Lea e manao le atua ina ia tala ina ma tawatu. Ma ia tātou tu mawai i le wha maoni i le upumoni lea. Se ia o le tae ao e fio mai ailo tātou li o Yesu Keriso. O lo sa ili le atua i tangata wha maoni. O le wha maoni lea po lo manao ili atua. Mai lea tupulanga, ma lea tupulanga. I peia o la asanga o le kalesia. E o mai fo i le la asanga muli. O lo e soifua ma o tātou iai. Po o le tupulanga muli. Ai le ia fio mai Yesu. O lo sa ili le atua i tangata wha maoni. O tangata e wha maoni se ia o le oti. Taua le wha mtalanga po le upo le whaisalamo. Se lau maritasi alon whai upo e ono. O te fia wa ai i e wha maoni le nu. Mātou te no nofo maa. O le o savali i le ala. Ua sao ona le lei. O ia lava lea e au auna mai i a teau. Pe te lotu pe te iloa le atua. Aia e le wha maoni le lua vafe ngai aima le atua. E le fia sila le atua ia te oe maa. A o loo sa ili le atua. Po o ai ona tangata wha maoni. O le seisi wha matalanga po o seisi upu e wha e tatala i nai le wha maoni le tautala. Le tautala e tuspaia. O lo tu mau le upumoni. O le wha maoni o le tu mau le upumoni. Ua e wha longo. Ua e iloa. Ona e filifili le te ustai ai. E le whaia so loto. A o le ale mea ua feta lai mai ai. O le ale mea manao ai le tua. O le mea le nā tātou te whaia. E wha iloa ai. O i tātou o tangata wha maoni. O le wha maoni i le upumoni pe tu mau i le upumoni. O lewa o mai e le atua i a te i tātou. E te soifua ma o tātou wola ai. Tātou te le to e fe foi i ai. Pe le to e whai ai ni o tātou loto. Ai whai le mea fina ngalo ai le atua. Mātai o lusu whalo no whai upe sfutoro. Au le tu mau se i o le ngata ama. E whao laina lea. O le tu mau i le upumoni a le tua. E le warning te mnao e whailoa mo i tātou. Peo no whai atu e ei tangata e ilo le tua. E ei tangata lo lotu. Ai lātou te le wha maoni pe lātou te le ustai. I le mewhina ngalo ai le tua. Tu se Roma mua ron whai upe sifu walu. Ua whaalia mai le toa sao le atua mai le langi i le amio whaale matau ma le amio le anga umalava atangata. O e ta ofi le upumoni ma le amio tonu.
E mana o le atua tātou te whaamaoni, ma tātou tausi le upumoni, ma tātou tū maua i se i o le aso e fio mai ai. Ai, a ona tātou le tū maua i, ma tātou fe mōmo wai ai. E whae ngoa tātou e le tuspa ia i tae aole nei, o tangata mio wha le matau. O tangata e fe fo ia i lungo le atua, o tangata e tau e le tuspa ia, o tangata wha le matau po o tangata mio le anga. O tangata la tau te le tā ofi le upumoni ma le ame o tonu. E wha longo, ai le fia whaia. Roma e lua whai poe walu, au le toa tā mai ma le toa sa i e fina wale, ma e le ngā wai i le upumoni, ai ngā wai i le ame o le anga. Ma le Roma mua whai upo e suma le walu, o tangata mio wha le matau, ma tangata mio le anga. Tangata i le tā ofi i le upumoni. Ai whai mai le Roma e lua whai upo e walu, wha mai o tangata e le ngā wai le upumoni, po o tangata e fina wale. O le mena le tupu i to tono le kalesia. E iai tangata e loa le lei, le upumoni mai loa le fina ngalo le atua, ai o le fina wale o le loto. O na filifili lea e le ustai i le fina ngalo le atua. E iai fo i tangata e whaalongo a o tā la i le tala le lei ma la unga le tala le lei. Ai ono le fina wale ma le le filifili e talia le upua le atua. Ona whaatupu le ona langona ma whiinau i ona langona. E whiinau ai, aisea e le ngā wai i le upua le atua. Pe ono whai atu ao na esu e ina le tala whaasolpito o le kalesia. I le tuso whaalinga i lua ma le whaalinga i tolu. I le history o le kalesia ma le mea na ui mai ai. O le kalesia sama ma. Ai ina ua ofi mai a o onga whaapau ma o onga sese. O lea ua o mai ai le taimini nei. Ua au mai ai a o onga na ua whaingata ona toe whaamalama lama pe whaingata ona toe whaailoa ma whaamalama lama i tangata. Ona ua matua whaatumuina i Satani o la tau loto. Awa mena le sa whai i Satani i le kalesia ma ona la sanga i e fitu. O le mea fo ina le whai e Satani i le kalesia muli a le atua. E le mana o Satani i tātou te marama lama i lana upumoni. E tolu ti o te mana o e tu whaatasi ai ma e tu e sila i whai e siaki ai lo whaamaoni i le tae aore nei. O le ti mua o le taimi, o le fisili, o le alo whaamaoni i le taimi a le tua. O le taimi a le atua o lona sapati. O e whaamaoni i le sapati o le atua. O le ngoto o le la, i le asfareile, o le taimi e whaafeilo i le sapati. Se i o le ngoto o le la i le asotoa na i aso fitu. O le sapati o le atua, o le taimi o le atua, e le to e pule ai tātou. O le taimi o le atua, o le aso e pa ia, o le taimi e pa ia. O le taimi ua tu ese le atua mo ia, lona sapati. O e whaamaoni i sauninga o le atua, i tu tongo lo ainga, sauninga o le tae au, sauninga o le fiafi. O e whaamaoni i taimi o le atua i sauninga, sapati, ma sauninga i le au ngā tono o le vaiaso po sauninga o tausanga. Siaki ai lea o lo whaamaoni, a whai e te manatu o lo o le leima ato o toa vi ia le atua. Ai a e loa e te leo whaamaoni i le taimi a le atua, le ua mai e le atua lan fi au mo le nei tae au. Ina ia tātou whaamaoni i lan taimi. Tiro na lua o le tiute. O e whaamaoni i lo tiute wa tu inatu e le atua i a te oe. O le tō whinga ua wala awinai oe e le atua e te ngalue ma e au nai mo ia. O le tiute o le whaifi au launga le upu a le atua. Wamaile mau o le taeare nei
Aua te fefe. Tiu te le toia ina fai ngā luenga o le toia ina e lango ai ngā luenga le tua. Tiu te le ti a kono o le alava le ngā luenga e te whaia e vi ia ai le atu o ngā luenga na e tu whaatasi. Ina ia si itia ai le suafa si ese o le atua. Mo ngā luenga le lei. E whamatala e le apostolo Paulo Roma i lua rona whai upo e fitu e tu ina atu fo i le ola e whawavau. I e tu mau pea i ngā luenga le lei. Ua lātou sa ili ai le vi inga malemamalu. Ma le lei wale. E le o se vi inga o se tangata. E le o se vi inga o se ekalesia. A o le vi inga mo lo tātou atua. O le ti muri po le ti lo na tolu. O le ti o le tupe. O e wha maoni i tupe le atua. O le sufuruai ma lau taulanga. O le sufuruai o le tupe pa ia le atua. E le mawhai ona e tango iai. Ave mea le atua. A le taulanga o le mea e whai lo loto malie. I lo alofa e fua i le whaamanuianga le atua o lo whaamanuia mai ai ate oe. I le ola ma le malosi. E sila fo i le whaamatalanga Yesu. Ma te olo mta upo e ono whai upo e suma leiva. Aua tau te tolo ai oa mo o tau i le laulangi. O iai le monga ma le ele e wha umatia ai. O iai fo i tangata ngā oi e eri atu ma ngā oi ai. O le oa po le tupe mua ia e loa e leni a tātou tupe e leni a tātou oa e le o sa tātou tamau ainga o mea le atua. Aua mai e le atua, ma mai e le atua ma le suenga o tātou lato. Wai tele taimi e wha sirisiri a te i tātou le oa ma le tamau ainga. Tele taimi tātou te lima mauai le atua i le oa ma le tamau ainga. Ai mana o le atua e sue o tātou loto po le alo tātou wha maoni. I le tātou tupe po tātou oa. Ave mea le atua. Tuso malaki o lona tā upo e tolu o lona whai upo e walu. Angate lona whai upo e sumatasi. Tofo i le atua. Whai mai malaki. Pe le toe le atua pupuni o le langi. Ai sa saa mai lona manuia e matuasi sili o na tele. O tina te mana o isiaki ai o le ti o le taimi sa pati o le atua ma taimi o le atua. Ti o le tiute ma ai ngā luenga wa wala awina ai o le atua ma lau tiute wa tu ina atu e le atua e te au na ai po e wha maoni ai. Ma le ti lo na tolu o le tupe e le atua ave mea le atua ai se i wha manuia mai le atua ia te i tātou. Mai le mau au tu e tu whaatasi ma tawa whai ai le whi au o tai au nei. Aua lava i te whewhe i mea o le a e tinga ai. O le e loa le wha maoni. Pe a ona wha ui tātou e le atua i mea tinga. Ai tātou te tū mau ai. Ma tātou umawina pea le upumoni le atua ma le val aua le atua i lo soifua ma lo tātou ola. Whaauta le atu ina atu ni o outou e le ti apolo e le whale pui pui. Ina ia tofo ina i outou. E poanga fulfo i e pua ngati ai outou. Ia e wha maoni se i o ele oti. Ona o avatu ai lea ia te oe o le pale o le ola. O le autu o le leo tae au e le tae au nei wha maoni se i o ele oti. A ona tātou wha maoni se i o ele oti. Ua iai le tau ia le atua. Whamai ia le whetalai ngā Iesu e ala i le tusi o whaalinga i lua lona whai upa sifuru ma le tātou mau autu le nei tai au. Ona o avatu ai lea ia te oe o le pale o le ola. E leo se tau i whaale laulangi. O le tau i le langi. O le ola e whaavau. O le pale ua saunia e le atua. O le pale tu inatu ia te oe, le tangata wha maoni, sa wha maoni me iti, sa wha maoni me tele, sa wha mau se i o le ngataanga, sa wha maoni se i o le oti. O na maile le tua, o le pale leo leola,
mo i tātou. Ia whaamanuia tele le atua i lau whaafonga i nei tai au. Ma le tatalo le whailaunga. A vea le autua le nei tai au. Ia tātou whaamaoni lava se i o le oti. A wā ua saunia Iesu Keriso le pale o le ola mō tātou i le aso e a fio mai ai. Tātou talo whai. Lo mātou ta mai o le langi. Whaaftaila ua fiong pa ia. Sa whaamanatu sa o ao. Ma whai loa mai ai lo fina ngalo. Ia mātou whaamaoni se ia o le oti. I lau wala au, i lau pumoni, ai mai se o tiute ma mea uma. I whai loa i luma o lau fio. O i mātou o whanau a lau fio. O whanau a lau fio. O ta ngata whaamaoni. Whaamanuia i whiau ma tiute o le nei aso. Pui pui marutia le soifua o lo nuu. Ai mai se na yo mātou ainga. Wo mai e masani. Mai sua i le tua la mātou talo. Ia iai lau whaamianga i tutono o lau ngā luenga. Asu fitu sa moa tuto tasi. Mai lava i lau auna wa e tusi ao e taita ia. Se o lava le tua i se toe tama i tutono o le nei ngā luenga. Ina ia mātou whaia mea uma. E vi ia ai lau suafa. E vi ia ai oe. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen.